बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट मैं स्वीडन से एक व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये व्लॉग बेसिकली स्वीडन के एक विलेज में शूट किया गया है, जहाँ पे भाई की फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर था। तो वहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी और वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है और कैसा रहन सहन है, और एक तरफ दिन और एक तरफ रात का जो मंज़र है यूरोप कंट्रीज़ में मोस्टली देखा जाता है। आज की इस वीडियो में वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो चलते हैं जी वीडियो के बाकायदा आगाज़ की तरफ। दिन डूबता पिया समुंदर। देर 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 मासी का घर है आंटी का। हुण दिन तकरीबन जेह्ड़ा बज गए ने रात के 9 बजे ने, दिन डुबदा पिया जी। Är ni med då? Ja, då är vi med. Har du slagit upp sidan 19? Vilken är det? 19 som en. Okej. Som en Rik och mäktig, djup och stor. Är det kärlek och sanning som i Jesu hjärta bor. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Under över alla under, allt förlät han mig en gång. Om hans underbara godhet glad jag sjunger nu min sång. Han har öppnat pärleporten
Johan, svartsjuk ska ni tro han, den gamla boan Johan. Morisk och elak på alla sätt och vis, om han inte blev mutad med en gris. Anna, kolla, när ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Nej, vi väntar en vecka i 2. När vi blir gifta så ska vi bo i Lerum, och vi ska ha 3 barn och ett barn går fullt med serum. Ett bil över spisen, en ormburk i vrån, och så en kobra-telefon. Efter en tid kan det hända vi får yngre, det kanske blir en slinge. Tänk dig en vagga där sonen din och min leker med skallerormen sin. Anna, komma, när ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Ja, då säger vi det hugger till. Just det, precis. La 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 la. Så mindes han och sa. Som, det var inte så där. Så mindes han, det var emellan. Så mindes han och sa. Ja, du skulle se din mormor. Hon var lika grann som du. När hon dansade i gräset, likadan som du gör nu. Hennes hår var blek av solen, hennes mun var smultronröd. Hon var ljuvlig som en lilja, hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av mig min kavaj, sparkade av med båda skorna, och så spottade jag ut snuset som min sköna fågelång. Hon var vacker, jag var stolt, rak ur ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och vi dansade och sjöng. La 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 Ja. Bidu-di-dam-dam, bidu-di-dam-dam, bidu-di-dam-dam. Där min bäste vän sitter bak i bilen mellan ljus på flickor och trivs. Jag har sagt att det enda gott kan flytta fram till mig, men då får jag rätta till liv. Säg det nu i kör, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra oss. Vi har det bra, vi är bak i bilen, och vi lever med om någon tror. Bidu-bi-dam-dam, bidu-bi-dam-dam, bidu-bi-dam-dam. Först igenom stan, sen en tur på landet, visa hur en motor ska gå. Så berättar jag om en trevlig karburator, men försök att gissa vad den sa då. Säg det nu Vika, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra oss. Vi har det bra, vi är bak i bilen, och vi lever med om något brott. Bidu-bi-dam-dam, bidu-bi-dam-dam, bidu-bi-dam-dam. Flickorna och Per sitter bak i bilen, ingen märker att jag vänt om. Jag steg ur och sa att jag överflödig var, men vad tror ni jag fick höra om? Säg det nu Vika, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra
Aha. Video. Det är bra.